phila impilo manje ngiba abantu abanukayo ukuthi usethintile umuntu onukayo lo nto le sekufanele manje wena ngoba manje uyigcokanga uyabona uclean uyabona ungabisakhuluma. Hello everyone, hope usuku lakho luhamba kahle. Umthandeni ke uthi ukhathele ukuhlezi njalo uthi uyakopela uthi akasayifuni leyo nto ayiphele akayithandi nje uthi njalo yena menza into uthi ubukele kusibanibani njalo menza ukuthi uthi usibanibani wenze iqala sona sokuthi ukwenza iqala naye kuveza ukuthi uyakopela sokuthi ayiphele leyo nto akasayithandi. So asambeni ke siyomlalela ke eyisholo yena ngomlomo wakhe. So please ngiyacela ukuthi usubscribe uze ungaphuthelwa amavideo afana nalawo. Ngingakudli isikhathi sakho ashone khona. No ngithi mina abahlobo kunalento le ezijwayele ukwenziwa lo hlobo labantu lo hlobo labantu abanukayo uyabona. Abantu abanukayo. Umuntu onukayo ethe ezulwini. Alikho igama ethi ezulwini ngaphandle ukuthi izulwini noma ukuthi heaven. Manje ngathi nami ezulwini intengezi manje ngathi nami ezulwini kuthiwa nanga ngokopela ukuthi ezulwini ngokwasho umuntu onukayo manje abantu shilo sizokukhula ukuphila impilo manje ngoba abantu abanukayo ukuthi usethintile umuntu onukayo lo nto le sekufanele manje wena ngoba manje uyigcokanga uyabona uclean uyabona ungabisakhuluma iliphe igama elithi TV uyabona uyabonela yini ukuthi TV. Okay everyone, izula ke i-video uma ukuthi uyazi ukuthi ubani lo akhuluma ngaye, comment down below usitshela ukuthi ubani wakhuluma ngaye. But anyways ke siyivala la i-video namhlanje sibeka unqi. I really hope you enjoyile i-video. If you enjoyile ngiyacela ukuthi usmash lo like button uphinde smash nalo subscribe button. But anyways I will see you in the next video. Bye.